Municipio de Palcamarcata yati Puniyari. Hilat Kuliakanaka, Yakapanaka, Haniwa Uliaña, Kalkancha y Atip Karakit. Heyukatahupanaka, Makutimpisa, Mantanikispa, cursos de alfabetización, Sasawa Mait Oyapharaki, autoridades y de Pirinacaro. Municipio de Paleca, Amachuma Grande Marcanja, Hueleja Gilir Antajilat Culiacanacauja, Hanira o Ullarot, Asiña Asincia y Atip Karakiti. Cursos de alfabetización Haniwa Haya Marcanacroja Sumpacha Manta y Karakitapati. Ukat Hani Etitat Asincia Ult Asincia, Hanira Kiwa Sumpacha Katok Harakiti, Hilat Culiacanacatja, Kunayati Chawina Casa Apasiski Marcanja, Take Ukanakata. Kunakargo Sarjaroyeñasa Jupanakatakej, Wali Chamarakiwa. Antinikar akhan lit an puirip jokes unist ex maha. Walik asitat lihiki pap. Ama pa siya tramite na kluranya hancha. Amaya, porque ekcham pinsan piki apharop ne ap estip. Ukat istap harita ako funcionário ka atiende na nagka istasip ka girgit Istasip kito ka letra un hatas gipini porque uka yaka profesora yana apret ko yakipan yatip haraki ko aktana ka yana apret ko maki. Hanina ya lord asin puirti. Wali lord asip kayatirina ka ko lord asip ka seminario na karusara. Lord asipreno nayahani puerta. Ustake tikona viuda de cuarite culicaja, segundo básico curso como kiwa y tecaño teroja mantawyer kitapa. Jupaja maitascarquiwa municipio toqueroja, maco timbi chamachit asispa, kelcañ, ullañ y atichawinaka utgeño pataqueja, sasawa akamata arrest anewieraki. Montana ya tecaño. Chaki igual. Wawajas apoya la que tomaba hasta segundo americano que será.